Me wehe atu me noho rānei, ko ia te pātai e kōroi ana i te puku o ngā whānau Māori o Tautahi. I nā kuara i te ahua nei e kore e oti te whakapioioitia o rātou whare e ruaumoko. Tērā te whakapai a etahi mātangaru whenua ka whakangā uetia rānotia a o Tautahi. Hei roto i ngā wiki e whā e tū mai nei. Me te aha, ka kaha kea ke tauaru whenua i tērā o tēnei wiki nei. Ko taua āhua anō mō te whānau Ogle. There's a wee bit of a dig here. Ki atu, hoki atu, ko te kawe paru te mahi. If you take that sand away or mud out of the driveway there, it drops down about 1 metre, so you can't get your cars in here anyway. I'll just keep going, whatever it takes, one wheelbarrow at a time. Everybody's doing it. Me pēnei te momo o ngā whānau e noho ana ki konei. Whai muri ake i ngā rutu aru aumoko. I nā te pātai, he aha te here ki te noho, ki te kōrapu haere i roto i te paru. Well, if they're going to offer us a house and a job, you know, somewhere maybe 150k a year, we might consider it. Aha koa kei te tū tonu te whare, mo te wai me te whare paku, kua hoki anō rā rātou ki te tīmatanga anō. Ko te waimari e kei te mahi tonu a Peter Rawako Tracy, heoi kei te ngau tonu te ru i te pūkoro, me te mea kaore te kōmihana rū whenua i te whakaia i ngā nama katoa. 2 mano tāra i whakatahaina e te kōmihana rū whenua, hei āwhina mō ia whare. Anei, ētahi noa o ngā utu pūtake mo te whānau Ogle. Hirima rau tāra mo te tango mai i te putanga auahi i Pakaru. Ko 1,200 tāra kia tūhono anō ko te wairere. Me te ko 1,50 tāra kia tiro te kamupene wai ki ngā paipa kairaro i te whare. We had to pay cash to get our sewage up and running, to get the contractors here like tomorrow. E ono wiki te roa i tatari kia rongo te whānau i tētahi pakuaha mai te kōmihana. We are only one in thousands of people going through the same situation. Heoi kei te pērā te mamai mō ngā kāinga maha. E ai ki te koromatua o Tautahi, kei te tika tā rātou aro whakamua. We're talking about the biggest investment that most of us ordinary folk have in our lives, our homes. And it must be handled carefully. It's incredibly frustrating. You got nowhere else to go. This is your home, eh? You know, everything's tied up here. Hoi nā te kōrero whakatena te whānau kia rātou anō. Engari kai aru aumoko pēr te kupu whakamutunga. Jasmine Pearson, te karere. Aha koa te kai uatanga o te noho tonu ki roto o Tautahi e kore ia e whakarerea atu. Koe rā te whakatau a te whānau o tahi tākao, he karaua kua noho ki o Tautahi moneke atu i te 3 tau. Hei tāna, ko tahi te āwangawanga, ko te noho haumaru tonu, a āna tamariki mokopuna i Tauarohe. Tino āwangawanga mō rātou katoa. Te mataku hoki o te rātu mō āhuatanga. Kei te noho tonu rātou, ka are rātou hia kia wehe mai. Nā te mea, nā wāhine o nā tāne no reira, no Tautahi. Kia rātou koe rātou kāinga tūturu i nā e nei.